The first order of business is to begin implementing ingingo ya mbere muri byo no gushyira mu bikorwa isenywa ry'umutwe wa FDLR bizakurikirwa no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho. Ibi ni ibishingiye kandi ku masezerano twagiranye hano yo guhagarika ubufasha bwatangwaga na leta kuri uyu mutwe wa FDLR ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro, bikaba ari nabyo shingiro ry'amahoro n'umutekano mu karere kacu, kubera ko FDLR ari umutwe utari mushya ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 1994, aho abatutsi barenga miliyoni bishwe. Muri aya masezerano twiyemeje ko tugomba gushyiraho uburyo impunzi zitaha mu bihugu byazo kandi tubifashijwemo na HCR, gushyiraho uburyo izi mpunzi zitaha mu buryo butekanye kandi bwiza ni ingenzi mu kugera ku mahoro arambye. Lasting peace. Ingingo ya kabiri muri aya masezerano ijyanye no kwambura intwari imitwe irwana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse igahagarikirwa ubufasha ihabwa na leta ya Kongo. Kuri iyi ngingo leta ya Kongo n'umutwe wa AFC M23 basabwe kubahiriza ibikubiye mu masezerano y'Doha yagezweho ku buhuza bwa leta ya Qatar. Ingingo ya gatatu ikubiyemo ubufatanye buhuriweho n'ibihugu byombi, akarere ndetse n'umuryango mpuzamahanga mu guteza imbere umutekano, amahoro ndetse n'ubukungu bw'akarere. Icyo gihe ibihugu byombi byahawe gushyiraho mu gihe kitarenze iminsi 30 urwego ruhuriweho rushinzwe umutekano rwagombaga gukurikirana no gushyira mu bikorwa ibyemejwe n'ibihugu byombi, by'umwihariko guhagarika ubufasha bwose leta ya Kongo iha umutwe wa FDLR ndetse n'indi mitwe ikorana nayo, bikajyana no kurandura burundu uyu mutwe nk'uko byari byaremejwe mu biganiro byabereye i Rwanda muri Angola tariki ya 31 Ukwakira 2024. Iyi ngingo kandi yibutsaga leta ya Kongo kubungabunga umutekano w'abaturage bayo ndetse no kubahiriza amategeko mpuzamahanga mu kurengera ikiremwamuntu. Gucyura impunzi ni ingingo ya kane muri aya masezerano. Abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi bagaragaje ko mu gihe amahoro n'umutekano bizaba byabonetse mu burasirazuba bwa Kongo hazabaho ubufatanye n'inzego z'umuryango w'abibumbye n'imiryango ishinzwe ubutabazi mu gucyura abahungiye mu bindi bice by'iki gihugu ndetse n'impunzi z'abanyekongo ziri mu Rwanda no mu bindi bihugu. Aya masezerano avuga ko gucyuriza impunzi bizakorwa hubahirizwa amategeko mpuzamahanga zirengera. Kugeza ubu u Rwanda rucumbikiye impunzi z'abanyekongo zisaga 100,000 zirimo n'izigiye kuhamara imyaka 30 ndetse n'izahunze imirwano ya vuba hagati y'ingabo za Kongo na M23. Ibi bihugu byombi kandi muri aya masezerano byiyemeje gushyigikira ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO, zifite inshingano y'ibanze yo kurinda abasivili. Byemeranyije kurinda no gushyigikira ubushobozi bwa MONUSCO, ingabo z'akarere n'izindi nzego zishinzwe kugenzura umutekano ku mipaka kugira ngo zisohoze inshingano zahawe. Mu masezerano yasinyiwe Washington kandi ibihugu byombi byemeje ko mu gihe kitarenze amezi 3 uhereye igihe atangiye gukurikizwa hatangizwa gahunda ihuriweho yo guteza imbere ubukungu bw'akarere. Iyi akaba ari gahunda yari kuzaba ishingiye ku zindi zari zisanzweho zirimo COMESA, isoko rusange rya Afurika CFTA ndetse na gahunda y'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Bikajyana kandi no kwagura ubucuruzi n'ishoramari by'umwihariko mu rwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Mu ntangiriro z'ukwezi gushize kwa 11 kandi u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byashyize umukono ku mushinga w'amasezerano y'ubufatanye mu iterambere ry'ubukungu. Mu kiganiro aherutse kugirana n'itangazamakuru, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yashimiye uruhare rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ibi biganiro ndetse anagaragaza ko aya masezerano hari icyizere atanga. The two processes, one in Washington, another in Doha, but hari inzira ebyiri z'ibiganiro by'amahoro, harimo ya Washington n'iya Doha. Mvuze by'umwihariko ku ya Washington ni intambwe nziza igana mu cyerekezo cyiza. Nibiba mahire tuzagera ku mwanzuro ufatika utanga icyizere ko twaba twenda kubona amahoro arambye. Ku ruhande rwacu nicyo twizeye kandi turimo guharanira. Nibura nyine ubona ko hari ibishoboka, hari umurongo w'ibiganiro. Ubuyobozi bwa Perezida Trump bwakoze ibishoboka byose. Nubwo hari bitakunda muri izo nzira z'amahoro, si uko tuzaba twahuriye muri Washington cyangwa kuba igihugu cy'igihangange nka Amerika gifite uruhare mu biganiro. Nibyo mbashimira ko ntako batagize igihe ba nyiri ikibazo bataragira ubushake n'umuhate wo kugera ku ituze, amahoro n'umutekano, nabo bakomeye bazasigara bibaza ikindi bakora, yewe binabatesha umutwe. Uruhare runini ni urwacu, ni ukuvuga abaturage n'abayobozi mu Rwanda, Kongo n'abandi muri aka karere.
DRC, Rwanda, and others in the region. Ishyirwa mu bikorwa ry'aya masezerano ryitezweho icyerekezo gishya cy'amahoro arambye, umutekano n'ubukungu bwungukira aka karere k'ibiyaga bigari. Gusa ku rundi ruhande, abasesengura ibya politiki n'umutekano w'aka karere bavuga ko aya masezerano akwiye gukurikirwa n'intambwe ifatika mu biganiro biba hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ihuriro AFC M23. Emphasizing that the dividend of peace is prosperity and investment, including from the United States. More importantly, President Trump's approach is pragmatic. The process has not become an end in itself. All of these elements filter down to his dedicated team, and here I want to single out Secretary Rubio and Massad Boulos for special appreciation. We would not be here today without their efforts. And as a result, we have the clearest and most viable path forward that we have ever had. These accords provide everything needed to end this conflict once and for all. If this agreement falters and things do not work out as they are supposed to, the responsibility will not lie with President Trump, but with ourselves. It's up to us in Africa, working with our partners to consolidate and expand this peace. There will be ups and downs on the road ahead. There is no doubt about it. Rwanda, I know, will not be found wanting. I can assure you of that. Our only objective is and has always been for our country to be safe and secure after having endured so much tragedy. We now only want to look forward in confident expectation of a prosperous and stable future. Mr. President, Excellencies, I thank you for your kind attention.